Kubor nakaslem jong udongsan hima. Kajing niyaw ya keyboard na kamanta ka election MLA jong kisan tali kijela hapo kari India. Kabalalong haka arterik menta ubanay jemang arjar puwe. Kelapan kendedlot ya baro kipajba namar ka All India Trinamool Congress. Kabalang kemat na ka mamata banerji kelajob kepot haka election MLA hajala West Bengal. Katba hajala Assam ke BJP kalawan paibyang haka Boston Shar. Hajala Tamil Nadu layo Boston Shar da ka DMK. Hakirela keseng kedoyo bungut ki MLA kedai ke LDF katba hapun dicari layo sensyar da ke NRC. Hapapai haka jela West Bengal kebadan arspa kendai pesangut ki MLA. Ke BJP kebadan kejingkreman banyut tau sarkar. Henry kamsyam lala ban kikli namar ke Trinamool Congress kelayo hadu arspa kelaingut ki MLA. Katba ke BJP kelayo tang nyupunyungut. Katba haka jela Assam kebadan cispa arpun rengut ki MLA. Ke BJP kebalayo nyup sangut ki MLA. Da kejing trilang berkiwai kisang say partai kalawan paibyang haka bor sensyar. Kerba ke kongres kabala trilang berkiwai de kisang say partai kalayo tangsan pengut ki MLA. Haka jela Tamil Nadu badon arspa lai pesangut ki MLA. Kaseng DMK kabala syong hakaliang persya asipus na menta kalayo bersensyar da kabayo hadu cispa san penengut ki MLA da kejing trilang berkiwai de kisang say partai. Kadba ka AIDMK kabadon haka bor sensyar kalayo tang nyup sangut ki MLA. Haba paipat haka jela Kerala. Kabadang cispa sa pungut ki MLA. Ke LDF kalayo bansen syarbyang. Namar kalayo kandai penengut ki MLA. Kadba ka kongres kalayo sa puingut. Hapun dicari kabadang lai pungut ki MLA. Ke NRC kalayo kandringut ki MLA baga kongres kalayo tang kandai ngut.